Reka tubifurize ibihe byiza abakunzi Ibabizazi TV Rwanda, tubahaye ikaze mwese aho muri hose mu mirenge itandukanye, mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye, mwe muri mu gihugu cy'u Rwanda. Tubahaye ikaze kandi namwe muri mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe kutunga muri Sudan. Dukomeza kwifuriza ibihe byiza, ikaze kuri Ibabizazi TV Rwanda. Ndagushimiye kandi wakomeje gukora subscribe, ugakora share ku biganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi, yaba amakuru atandukanye, ubushakashatsi mu bya siyanse, ubuvumbuzi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, abahanga mu bya politike, ubumenyi bw'isi ndetse n'amateka y'isi, yaba ibyihishe n'ibigaragara, byose tubikugezaho umunsi ku munsi. Nitwa Eric Nshimiyimana. Muri iyi minsi rero, kuri iyi manda ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, hari byinshi byagiye bivugwa, hari byinshi byagiye bikorwa, hari aho yagiye anengwa, hari aho yagiye ashimwa, ni byinshi cyane. Ubu rero ikiriho ni inkuru yasohotse cyangwa se raporo yasohotse mu Burundi isa naho ikomeye cyane, ishobora gutuma uyu mugabo ashobora kuba yatangiye gutekerezwaho byinshi, cyangwa se Perezida wa Burundi. Rero abantu b'i Burundi, reka mbanze mbasuhuze, bari mu gace ka Ngozi, Cibitoke, namwe bari mu mujyi wa Bujumbura, nizere ko mumeze neza cyane. Komeza ukore subscribe kuri Ibabizazi TV Rwanda. Kuva rero Ndayishimiye yagera ku butegetsi, abantu barenga 120 bose bamaze kuburirwa irengero. Iyo bavuze kuburirwa irengero, harimo abapfuye, harimo barahunze nk'igihugu ku mpamvu runaka, ariko ubwiganze uri kugaragara ahangaha nuko abenshi batakiriho cyangwa se bavuye mu buzima bw'abantu. Ihuriro rya mashyirahamwe atagengwa na leta ashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu cy'u Burundi, arimo nayo mpuzamahanga, yemeza ko ikibazo cy'abaturage baburirwa irengero batwawe n'inzego z'iperereza, iza leta n'iz'abategetsi banyuranye ari ikibazo gihangayikishije abaturage mu gihugu cy'u Burundi. Ni kenshi wagiye wumva inkuru ngo runaka bamubuze, ngo babyutse runaka baramubura, inkuru zagiye zicacara i Burundi, zimwe mwagiye muzibona ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye. Amwe rero muri ayo mashyirahamwe atagendwa na leta arimo atandukanye, urugero twavuga ni nka FOCODE, isanzwe irikora iperereza ryimbitse kuri iki kibazo binyuze muri gahunda yayo bise Ndondeza. Uyu muryango rero wa FOCODE wemeza ko bamenye kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yagera ku butegetsi, arabo bamenye ari abagera ku 120. Urumva ko ari abantu benshi cyane. Niba wabyuka ukabura umugabo, ukabura umusore, ukabura umwana yagiye ku ishuri ukamubura, urumva biba ari ikibazo cyane. Rero raporo nshyashya ya FOCODE ivuga kandi ko mu mezi 6 yonyine y'imbere y'umwaka w'2024 abo iryo shyirahamwe ryari ryaramenye baburiwe irengero bari bagera kuri 25. Urumva ko uyu mwaka w'2024 bagiye biyongera umunsi ku munsi. Rero Pacifique Ninahazwe, uyoboye cyangwa se umuyobozi w'iri ishyirahamwe rya FOCODE, yabwiye igitangazamakuru Ijwi ry'Amerika ko bikabije kandi kikanatera agahinda ari uko Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kwita uburenganzira bwa muntu CNIDH mu byegeranyo umaze gukora bigera kuri 5 kuva umwaka wa 2019 nta hantu na hamwe wigeze ugira icyo uvuga ku bantu bakomeye cyangwa se ku bantu bakomeje kuburirwa irengero mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ko ibi rwose FOCODE ikomeza igenda ibinenga, kandi bo bafite raporo y'abantu babuzwe, ariko Komisiyo y'Igihugu iyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu igiye gutangaza nta muntu n'umwe igaragaza. Ni mu gihe rero kuva muri umwaka wa 2019 ishyirahamwe FOCODE ryemeza ko ryamenye abantu 166 batwawe n'inzego z'igihugu bakaburirwa irengero, bakaba batazi ngo bari hehe. Amwe rero mu mashyirahamwe y'imiryango ikorera mu gihugu cy'u Burundi arimo nka ACOPA Burundi ndetse na FULCONEF mu Burundi, agamije gutsimbaza cyangwa se gutsimbataza amahoro arambye, avuga ko raporo zirimo gusohoka muri iki gihe zivuga ku bibazo bihonyorwa cyangwa se bigenda byangiza uburenganzira bwa muntu mu Burundi,
ari ibigamije gusiga isura mbi y'igihugu no gushaka gutoba amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Urumva rero mwaka w'2027 n'ejo bundi rwose harabona imyaka igeze nko kuri 3 gusa kugira ngo amatora y'u Burundi abe yagerwaho cyangwa se yakorwa. Ni 3 cyangwa se 2 n'igice kuko urumva umwaka w'2024 we usa naho warangiye. Rero ni mu gihe abo mu yandi mashyirahamwe nabo batavuga rumwe n'abavuga ko u Burundi buhuhurizwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho umwe yagize ati ababikoroko ni babandi bari mu mashyirahamwe ari mu kwaha kwa leta iri ku butegetsi. Nuwe Murundi utabona ko Burundi nta burenganzira bwa muntu bukiharangwa. Hagati aho kandi ariko ishyirahamwe mpuzamahanga rihanira uburenganzira bwa muntu naryo Amnesty International naryo riherutse gusohora raporo yerekana ko abaharanira agateka cyangwa se ubuzima bwa muntu babangamiwe cyane mu Burundi, ndetse n'abanyagihugu nta bwisanzure baba bafite. Urumva baba niba bashinzwe cyangwa se ya miryango ishinzwe kurebera ubuzima bwa muntu cyangwa bw'ikiremwa muntu ntabwo bahabwa uburenganzira bwo kugira ngo babiteho, kandi n'abandi babasha gutanga amakuru urumva ko nyuma y'iminsi mike baburirwa irengero. Amnesty International itanga urugero rw'uko Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yajya ku butegetsi abantu benshi bafungiwe ubusa, abandi baricwa ndetse abandi baburirwa irengero, tutibagiwe n'abahunze igihugu. Murabyibuka no mu kiganiro twize kubagezaho hano kuri Bwiza TV Rwanda twabagezeho umujenerali wahunze igihugu ariko agihunga cyane aho Ndayishimiye amariye kugera ku butegetsi. Muribuka ko uwo mujenerali rwose yari yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza, ariko biza kwanga igihe Pierre Nkurunziza yagiye mu nama muri Tanzania ariko biranga. Umujenerali urumva ko mu guhunga igihugu yahisemo kuba yashinga ishyaka rye cyangwa se umutwe wo kurwanya leta y'u Burundi FOREB. Ubu nabwo bivuga ko atazwi ahantu ari, ariko bikavuga ko uyu mutwe nk'umunsi igihe wabyutse uzaza ufite imbaraga zidasanzwe. Umujenerali yitwa Godefroid Niyombare, aho nabo bavuga ko ari umugabo ukomeye cyane cyangwa se umusirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi, ariko nawe wahunze igihugu. Iryo shyirahamwe kandi rirasanga cyangwa se irisanga ko amagambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahora abwira abo muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu atigera ajyana n'ibikorwa leta igirira abaturage. Urumva ko ubundi mu buzima igihe umuturage atameze neza, igihe umuturage nta mahoro afite, igihe umuturage adafite uburenganzira ku bikorwa bikorerwa muri leta cyangwa se mu nzego za leta, n'ubundi iterambere ry'igihugu biba bigoye kugira ngo ribe ryagerwaho. Ni mu gihe rero komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu CNIDH ntacyo washimye kuvuga ku byegeranyo bitandukanye bivuga ku kibazo cy'ababurirwa irengero mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi rero muri iyi minsi hagiye harimo amakuru menshi cyane atandukanye, yaba avuga kuri iki cyorezo cy'indwara y'ubushita, andi makuru agenda agaragaza uko mu gihugu cy'u Burundi ikibazo cy'amazi nacyo ari ikibazo, kandi urabizi ko buryo iyo ahantu hari indwara kugira ngo ise naho yagabanuka ari iki haba agomba gukorwa icyo bita isuku rero burya iyo isuku itameze neza, iyo isuku itariho neza, ibibazo bikomeza kugenda abyiyongera. Rero urumva ko niba haje muri iki kibazo cyo rwose ko abantu bakomeza kuburirwa irengero, nibigaragaza ko Evariste Ndayishimiye imbaraga nke afite ku butegetsi bw'igihugu bushobora kuzatuma rwose imanda ye itarangira neza. Nshuti bakunzi ba Bwiza TV Rwanda, dukomeze kubashimira mwebwe mukomeze gukora subscribe, mukomeze gukora share ku biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi. Ubuvumbuzi, science, documentaire, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose n'ahandi babisanga atari ku Bwiza TV Rwanda. Wowe ukomeza udusangiza amakuru, niba ngombwa udutera inkunga, uduhe n'amakuru hirya no hino mu ntara, tuzabwumva kandi tuzakorera ubuvugizi. Nitwa Eric Nshimiyimana, kandi neguza naho ubutaha.